Cene jaja, domaćih jaja za Uskrs, odnosno pred Uskrs 2026. godine jeste 30 dinara po komadu. Ovako domaća prava jaja iz slobodnog uzgoja od domaćih kokoški. Znači cena je 30 dinara po komadu. Sad naravno neko kaže to je cena koja je poprilično skupa i da je jeftinije kupiti u marketima. Naravno ako to kupujete u marketima negde možete kupiti i skoro duplo jeftinije. Naravno sada za Uskrs, ali tako, farbanje, što je glavno. Sad neko ponovo govori za farbanje, bitno su samo jaje, nije bitno kakva su. Dok drugi kažu već kada farbam želim da imam i prava prirodna, odnosno domaća iz prirodnog slobodnog uzgoja i želim to ljudima i da ponudim kada mi i dođu kući. Uglavnom, prosječna cena tih domaćih jaja od kokoški slobodnog uzgoja jeste 30 dinara po komadu. Znači to je Uskrs, april 2026. godine. Možemo reći slobodno, cene jaja za Uskrs na pijacama.